Ka tahi anō te kāwanatanga ka whakaingoa I ngā māngai ka noho ki te manarau hi taiao. Engari hea I ki te rōpu kākāriki, he ngutu kau noiho te wahanga Māori kua whakaritea e te kāwanatanga mō taua uepu. Kei a Jasmine Pearson ngā whakamahuki. He pāpaku noa te tirohanga hou a te kāwanatanga mō te tea ki taiao. Koinei tā te rōpu kākāriki mō te manatu taiao hou. We are very concerned that the board itself is very development focused rather than protection focused, and if that's the case then the EPA will be a development agency, not a protection agency. Ka tahi te pire tia ki taiao I whakamanatia e te whare pāremata. Nā whai anō ka whakatūria e te minita tana puari hou, hei hāpai ake I te ture. Heoi pēnei I te ture whakahaere rawa, he whānui he hohonu hoki te ture hou. Engari ka noho tēnei ture hei papa mō ngā kōrero a te kāwanatanga ki te iwi Māori. Toko rua ngā Māori kai runga I te manatu hou. Ko Anake Gurul, hea mana ōmua o te runanga o Ngaitahu, rāua ko taria tahana no te arawa. E ai kia metiria tūrei, e kore rahi tērā mō te iwi Māori. I'm very concerned that the legislation and the whole approach of the Environmental Protection Agency again will sideline Māori issues because they aren't strongly represented either in the law or in the board. Heoi ko te wikitoria mā te iwi Māori, e ai ki te Pāti Māori, ka hāngai te mana rauhi taiao ki ngā tikanga o te tiriti o Waitangi. A treaty clause is only as good as its wording and as good as the interpretation of it by those who make the decisions. We've seen that with the Resource Management Act, where treaty clauses are actually very difficult to make real. Engari ka taia e te kāwanatanga ki raro I te manatu hou, te whakatārewa I ētahi kaupapa, pēnei ngā raihana kiri kōhinu kiri whenua hoki, mēnā e kitea ai kai te takahirawa te ture taiao. Hei te kotahi o hurai whakamanatia I te puari me ōna kawenga hou. Jasmine Pearson, Te Karere.